Hello, hello, F1. Ubwo rero dutangiye tureba kano ka agisida mubona, nako si na agisida, iyi ni agisida ikomeye cyane. Reba ku kamodoka k'umutuku kaje kakinjira muri icyo kintu cy'ikitaragita kinini, ukuntu kisa kigashibura, cyaragashishuye kiragapyondapyonda, kinjiyemo gafite umuvuduko mwinshi. Iyo modoka nyine urabona ukuntu kinjiyemo kagahita kamera. Ako ni akamodoka bitaga Marusiya, ni imodoka y'ikipe bitaga Marusiya, yari itwawe n'umufaransa bitaga Jire Bianchi. Uyu nguyu nyine muri kubona hano niwe wari utwaye iyo modoka mu bihumbi 2014. Iyo rero yari Grand Prix y'Abayapani, yari yabaye ku itariki 5 z'ukwa cumi. Impamvu rero tubizanye hano nta yindi, abantu ejo bundi ku itariki 3 z'ukwa munani uyu Jire Bianchi yari kuba yuzuza imyaka 34, kuko kuri 3 z'ukwa munani 89 nibwo yari yaravutse. Ubwo rero ejo bundi ku itariki 3 yaza kuba akiriho, yari bube yujuje imyaka 34. Uyu Jire Bianchi rero yari umufaransa nyine wavukiye Nice mu Bufaransa, ku babyeyi bombi b'Abafaransa. Avuka ku babyeyi b'abakire kuko sekuru nawe yari yaratwaye imodoka bita ngo za GT, nazo ni imodoka z'amasiganwa. Ariko umuvandimwe wa sekuru, ubwo ni nka sekuru wabo, we yari yaratwaye muri Formula 1 mu myaka y'1959. Uyu Jire Bianchi rero akaba yari na pare, cyangwa se akaba yari yarabyaye mu batisimu umuhungu ubu ngubu utwarira Ferrari bita Charles Leclerc. Jire Bianchi rero abantu bibuka yuko iyi mpanuka ubwo yabaga, urabona iriya modoka uburyo yinjiye, uburyo kariya kamodoka kinjiye muri ruriya rutaragite ruhita rugashwanyaguza. Ikintu cyabayeho ni uko bamujyanye kwa muganga, ariko n'ubundi nta kintu baramiraga, kuko yamazemo igihe kitageze ku mwaka umwe gusa, ubundi ahita yitaba Imana aguye muri koma. Ejo rero abantu bari barimo barizihiza nka aniveriseri cyangwa mwibuka icyo gihe ku itariki 3 z'ukwa munani, abantu benshi bagenda bamwibuka. Nyine niyo muntu wa nyuma uheruka guhitanwa n'izi modoka za Formula 1 nyuma y'uwo bita Ayrton Senna, umunyabrazil, niwe wabiherukaga muri za 97, ndatekereza atari 95. Nibyo rero nibyo byabaye kuri Jire Bianchi, yari umufaransa. Ubwo ngubwo nyine yahise yitaba Imana kuri 17 z'ukwa karindwi 2015. Nibyo ngibyo. Iyo ni update ya mbere. Update ya kabiri ni iy'uyu mugore, uyu nguyu mubona, uyu ni umumama mwiza cyane w'umu-Scottish, ubwo ava muri Scotland, akaba yitwa Suzy Wolff. Suzy Wolff akaba ari umugore w'umugabo rurangiranwa. Umugabo we abantu baramuzi kuko ni boss cyangwa se team principal w'ikipe bita AMG Mercedes Petronas. Mugabo we ni boss wa Mercedes, ikipe nyine itwara muri Formula 1, yitwa Toto Wolff, we baramuzi. Uyu Suzy Wolff rero muti bimeze bite kuki ageze hano? Suzy Wolff rero abantu benshi ntibamuzi, ariko uyu ni umugore ukomeye cyane muri Formula 1, kuko mu myaka za 2001 kugeza 2005 yaresinganaga n'abagabo mu cyo bita Formula 3, ni nk'icyiciro cya gatatu muri Formula 1. Ariko bigeze muri 2005 azakuritaringa bitewe n'uko yari yavunitse ari muri vakanse. Yari arimo ariruka avunika akagombambari. Urumva rero iyo uvunitse akagombambari muri izi modoka, urabizi ko imodoka ni ibijyanye n'amapedali n'ibirenge. Iyo uvunitsemo aho ngaho, imvune ishobora kwafekita nyine imitware yawe, uhita uritaringa. Nibyo rero byabaye, yahise aritaringa muri 2005. Gusa muri 2012 yaje kwibonera akazi muri Williams. Abona akazi ko kuba test nyine driver, cyangwa se ko kuzajya atestinga imodoka. Ibyo bintu ni ibintu byageze muri za 2016, ariko aza kuba arangiza ako kazi. Hanyuma 2016 ikintu cyabaye, yahise umugabo we Toto Wolff yari ari muri Mercedes, hanyuma ubwo yahise amuha akazi nyine nk'umugore we, ngo aza kuba yaje kuba icyo bita ambassador wa Mercedes, ariko ntabwo yabibayemo
imyaka myinshi ko yabayemo imyaka nk'ibiri ahita yigira ahita ajya kugura akakipe ko mu cyo bita Formula E narayibabwiye abatayibuka, iyo E isobanura electronic, ni imodoka zenda kumera nk'iza Formula 1 ariko zo zitwarwa n'amashanyarazi gusa, zo ntabwo ari hybride. Iza Formula 1 zo ni hybride zitwarwa n'amashanyarazi ariko bakaziha na mazutu. Hanyuma rero Formula E yo ni amashanyarazi gusa. Ubwo rero uyu mugore bita Suzy Wolf nawe yahise yunga mu ry'umugabo we, kuko buriya umugabo nawe afite imigabane muri Mercedes. Umugore we nawe yahise ajya kwigurira imigabane mu gakipe ko muri Formula E bita Venturi Racing, aguramo utugabane ahita ako gakipe anakabera team principal aho ngaho muri Formula E. Hanyuma aho ngaho rero yaje kumaramo imyaka nk'ine yonyine, kuko muri 2022 yahise asezera kuri uwo mwanya w'ubu team principal, ariko ubwo yasezeraga azi icyo yokeje, kuko we n'umugabo we ni abantu bakomeye bazwi cyane muri Formula 1. Menya bari bamubwiye ko hari akazi bagiye kumushakira kisumbuyeho, kandi koko niko byabaye, kuko mu kwa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu muri 2023 bahise bamuha umushinga wo gukora Formula 1 y'abagore, bakayita Formula 1 Academy. Iyo Formula 1 Academy ni Formula 1 yatangiye muri uyu mwaka nyine mu kwa gatatu. Harimo amakipe 5 y'amasurubu atazwi cyane, ariko ikintu nakubwira cyo nuko nyine uyu mugore uyu mushinga watangiranye nawe, ariko nyuma y'iyi sezo ubu ngubu yabashije kuba yakonvenka ababosi bose bo muri Formula 1. Ubu ngubu guhera umwaka utaha 2024 buri kipe yose irimo hano, guhera kuri Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, za Alpine, amakipe yose hano agomba kuzaba afite ikipe mu cyo bita Formula 1 Academy. Formula 1 Academy nyine ni y'abagore, nta bagabo babamo. Buri kipe yose nk'uko ifite aba driver 2 b'abagabo, igomba kuzaba ifite n'abashoferi 2 b'abagore bazajya baresinga muri F1 Academy. Iyi F1 Academy ushobora kwibaza uti wenda kubera iki hatarimo women, nk'uko wenda tujya tubona muri za football, wenda nk'ari nk'ikipe bashyiraho akazina ka women. Akazina ka women rero muri F1 hari abantu bagatwaye, ababosi bazapuma amakampani yamamaza muri Formula 1 yo yari yarabatanze, ahubwo yo yikorera irushanwa ry'abagore, bo bari bararyise ngo ni F1 Women Series. Iryo rero ntirizavaho, rizagumaho, ariko iri ryo rya F1 Academy ryo ni irushanwa rya FIA rya Formula 1. Iryo rindi ryo ryari ry'abantu bamamaza gusa, nibo habagamo n'abagore gutya bari aho ngaho, n'amakipe ari aho ngaho waya, ariko hano ho urabona ko ari amakipe noneho yo muri Formula 1 yose yazanye noneho n'abashoferi. Ubu bagiye gushaka uburyo barokrita abakobwa kabisa bazi kuviringa ibi byuma. Ako rero niko kazi uwo bita Suzy Wolf yaba yakoze kabisa. Abantu bose bamukuriye ingofero, gufata ababosi bagera mu 10 muri Formula 1, ugafata za Alfa Tauri, Alfa Romeo, bahasi babafunga mutwe bose, ukabazana ukababwira ati mwese ndavuze nti mu kwa mbere ku mwaka utaha 2024 muzabe buri kipe ifite n'abashoferi b'abakobwa, tumanuke muri F1 Academy. Nuko rero no gukurira ishapo uyu mugore wa Toto Wolf bita Suzy Wolf. Ayo niyo makuru rero yarari hano ubu ngubu kano kanya tuvugana, gusa nyine urabizi ko Formula 1 yo ubu ngubu bari muri break, muri summer break y'ibyumweru 2, ariko mbere yuko bajyamo reka wenda nkiriho kano kantu kerekana ibintu bagiye muri summer break. Hamilton amajije kwiyenza abantu bo muri Red Bull. Dore nako ngako nyine amajije kubabwira ati ibi bintu mubona abantu bo muri Red Bull, ati uyu Chico nta kintu amaze, ati ngende mu modoka ya Chico, ntago ibi bihe byiza uwo bita Max ari kugira na yaba bifite. Ubwo nubwo ati ibintu byo kwidegemza Max afite nuko nyine ubundi muntu afite imodoka imeze kimwe, we nta kigenda ari hasi. Cyaba ari nge wari ufite nk'iyi modoka Sergio Perez afite, ukareba ibintu nakabaye kuba ndi kumukorera. Ubwo rero yagiye amaje gukoza agati mu ntozi, agira amahirwe bazagaruke Mercedes hari akantu yakoze, ariko nibagaruka agakomeza kwigira isurubu kuriya nawe bazamwota. Nuko rero uburya ngo umusigara ushaje arinda irondo. Ubwo nawe yashaje none hasigaye akora amagambo cyane,
kuko ibya podiyumu n'amawini ibyo byo ntibikimubarizwaho. Sawa bayi.